U perším polročiu na inicijatívu 152 rodičov, ktorí majú deti v predškolskej ustanovi a pre ich potrebu predĺženej roboty na robotných miestoch, predškolská ustanova predĺžila i svoju robotu so ich deťmi po 17 hodín. U dohovarky so lokálnu samoupravu sredstva obezpečení zo loňského projektu i konkursu Ministerstva za demografiju i populacijnu politiku. Takvu odluku pohvaljela i potrimala i ministerka Slavica Đukić-Dejanović kad bola u Šidze i obecala pomoć i za druge povročje. Výrobok projektu u ceku, a po jeho realizaciju 5 vospitački robja u Šidze jak volonterki i obdumana robota i fond robotnih hodzinoh na radost rodičoh i djecoh i nadalje predluženi.